Kaseng hito kalapan benar bahkan lejbu sentiu hakmat kerdop jangka main sekretariat kumsi benta ban persya ya kejing kawang bom pensat kemat kipulit ya kinohi kai kebala jaha ka hendru tarik benai risau arjar arpuar. Habakiran hakilat pathai kubor Presiden jangka seng hito ubak donbok dekhar ulong bagane kejing lejbu sentiu kan deh ka khat sau tarik urisau arjar arpuar bat kit khot jangka seng haswa ban lejbu ya utiu sentiu kan penlong shwa ya kejing kendulang haumat kiang nong ba shwa bannya cedu kerdop sekretariat. Ubak donbok ulong ru ba kejing lejbu sentiu kan deh ru ha kejekasa jong menteri rang ba kejela konrad kongkal sangma bat ha office trikam jangka seng san partai United Democratic Party. Kene kejing lejbu sentiu kan longkum kesi benta kejing persya ya kejing kawang bom pensat kemat kipulit persya ya kinohi kai ha kapor bakidang ya ki wad pedeng kejing don jong ki longkemi ki barmet bat ki kelung kena ong uba dan bok dekhar. Susu ulong ru balada ki pulit lan ne ke sorkar ka penkulai ban siat bom pensat kemat ki longkemi lan ne ki kena red ki dekhot jong aseng ru ki kulai ban yeng na benta ban yada ya ki pajba bat kumju ya kejela barok kawai. Ham ka khobor ka besar dengan syukur bima. Eating young kumne, you give us tear of gas. We will give you real tears. Try to make us cry, we will make you cry. Hagajing bu sentiu, lada kane ke sorkar ke kuman sukuman, katar kom sentu kami pay, te utu hiu sentiu sawan bu hajrong kami tiap cung. Oh, ketu untuk si pelen kat ngangan keren kat kumbala syai hapo kilat patai kupor. Direct bingila ibu kumno usim usay yo to tear gas per kolong sipai ba. That they give us their gas, then we will make them cry. Apa por karbay bijeng in sang na minjat amot kyang mangba, pada kini ka jing lebu sentiu, kenang bagi pajba bagi tip ba no ban lebu kadai kan bengkong has sekretariat, te hapo si presiden, UDP office, BGP office, pat NPP office. Man pengkendit kaya no iki bah baru sekata bagi melak leban lei ai, hakane ka sorkar begitan sampai dia. Kunjuru jaga HSPDP ya. Okay, if they clarify that Kim Don Benta show invite the partai pasta nanti show bobi. Orang yaki ba produce kita ki kot kisla ba Kim Don kita ki banajerong ban ayorda pengir ngengek. So pi ye ban arai si kita kentin setiang dengan ban manoi pi kum bangila sikran na por sikopor ngisin bangila mi surok ngila raido pi de. Pati ada ke sorkar ko kuat bani penibor dengan ong bau kitu gisentia bangila bu ta sawan bu aka mencutep jungi kan kadon cinge ayo bangi habangi ada sana benta kri kerja bendio ba ikren ko hop ya ke jing syai ke demokrasi ala da kikni je badi ke demokratik right jungi rut ban ser alor ka to ka surprise agitation te baka ngin da lapek ngin da lakho per tho ba sne stay bak la jan ru exam ni khna school kum ne kum tai ngla shin pet ko ki lat klenti pangimi madan haka sintodien ba halor baka jingle ko sorkar pakakuman pum suspend ni ki armut ki polis ki ban ketiban kongkergas ki nong kai ki khulung khna ni na kalian jumi ni batbe ba kat bum suspend tengin jai ki jingi ki chikman ta hadin nang tu ngila yo punya phone batu home minister tena kalian jong ai da kata clearance ko syai ku ong si ong ba ngan pule hadu menta kan la arsni kamdon kata ka jing pule kamdon ka jing tip singi tengi na lan singi la sim bet ka sin jam ko kan tu ba kani hi sarkar kala ai ka tergas lai do kuli ye ba tengi ru kalian jing jong ka seng nyen dei bu no de sentio hakmat sekretariat kum kata ka ba penpau choki ba kumbo ka kantin nong way ko you give us guns and tear gas and in return we give you the rose of redemption pakin ya kelabo mun na kani kan dai jing sang ka jing khit ko ba jai jai pat gibu ru ba ka ai ka bangila hagani ka dai ka to ko trauma itu khna ka ai ka banja ma kuman shu highlight kindia house name 1989 nga la ki kata ba nga la kong mau ru ki military hat ko por adu ba ngat orang tentang sausnan dengan pak kai ke ba la dia hangate kan dia yang hakti ki khlong khna ki bangat ha to bisni ba we la isi be ka to ngam ka shu kani ne kanyang ke jumi in ai kumba ka kantian ni la shai be ba ni libo dik sentiu kum ka dak ka jing persya ba ka jing le kuman kan ni sarkar khnang ba kin jele ran ba ni kin turu gi hun ki kiti jong ki to ki minister
bakin dah laki kini kepala jungkiru leban ai bidu tu setiap kenang bakin kelaba mudno bakin tu syu bakin dei syu ban lek buat hang ni bat jadi tu bi polis kita ban suspend be la dekim suspend kan ni ke jingbu sentiau ngai kun tu yi pai ba de ban lek bu bi man kasi tak hadu bakin song lek ran ba ka demokrasi ka bu ke ni pule kadai by the people for the people and of the people re hak ni ke MDA ngai ni ba kan ni ka demokrasi kala by the politician for the community and of the religion nam kwa ba kan ni kan ro re ni na kalian kum ni balong kini ki concern pressure group tangi ni small day ba ki pat ba hi ki de ban mi khamta mi gitu ki badang up resort police gitu roshim ke jingkin kle ai ke ke jubab ta ko bo pusintiyo to no sintiyo re kan speak mati pakane ke jing ki ba de mangi pat ba ban hikai ye ki te ki dang pas ke class 10 class 11 class 12 ba kai ga ta ke demokrasi hang ni ke kin sai san ko pat ba pat nga kan tu at district administration bakem dei ban impose 144 CRPC yo sintiyo yo kai ipau bi ba hakano kono kari rum phajuban ban impose 144 CRPC